She's the it girl, she can't control it. She has it. Kinongyilam ka United Khasi People's Organization Karbi Anglong Central Committee ya kabalatip kum ka UKPO hapo gajingilam uba pensngain lang ratani kumu presiden kilalik benyakendo benyamir jengmut bodu menteri ka sorkar jela uba sniaw bhalang dhar haka kamra terikam jongu hasketariat shelong halor gajingmi gijingken ad hapdeng gijai benreu khasi berkarbi ha blok 1 Hagabay bagatay ka cingkendu ka kong Lucia Sten kabaday ka treasurer ka UKPO kalayathu bada ka jingso kya halor ka jingikan at kibalakta ka syongsuk syongsngain kamtam hakathan khanduli ka seng baday kmi ya ka east but west karbi anglong kalami syakman banya mirjungmut badutay menteri haka khandriu tarik ujemang ar hajar ar paulai kalayaturu bawba sneo phalang ulashim ya ka jingkular banya kren bat kibor sorkar banwanra biang sasisin ya ka syongsuk syongsngain hagatay gathain Kasi kanrup tarik ni kum na kaliang jangka seng United Khasi People Organization kepada ha East Karbi Anglong dan West Karbi Anglong ngiwan da bijin sokhia bani kundu ya ima siang bahalang dhar haka office rekam jung ya secretariat hasilong bat ni da haka juga per habangi ya kren bi kundu I banwan rai kijing haka bangi I hakini kisni ya kijing ya kaja kebadon ha ketigi than khanduli kabawan ra ya ka jing bom ya sengtu kabawan ra ya jing ya pa ya pra te ngi sutu bakam don shu ka su ka sanya ketigi jaka kumta na kaliang jungi hakani ga singi kebangwani kundu I ila ay kijing kular ba in sa kren kum na kaliang jong sarkar ban wanra sasisin ya ka syongsuk song san haki tegi jaka kamtam haki than border namar ba klem ka jingsuk jingsan kum mangi ke basyong hapo border ki badai ki khasi penar ki bangi imlang bat ki karbi lane ki wei ki jai benrio nepali ngila banong haba ngi sim ya ka bor ha laka kti ban pende ya utau put usam kane kanomla banwan ra ya ka jingsuk jingsan kumta ngi kum ki pai ba tongin ai ya ka sarkar bakan tre ya ka kam jongka ban pembe no ya put usam hendrei na kaliang jingi ki pai ba bangin syongsuk syongsan ngila banong haka lek kawan haka yau ka hat haka khai ka pateng tongin ya im suk im san kumba hatu ko ka jublong ko ka musra klem don kano kijing sa snow ya per ja indriu ka kan ka por ni don ka kubor na ka ban ka ki paradok parasnam jingi kum ki khasi pnar iba sa hakathan khanduli lane ami ba ngin bu ye gijing kermen ba ka sarkar ka la banwanra ya gijing ye penbe yo put usam hinrai na kaliang jingi ki pai ba ngin wanra ya ka syongsuk syongsan hapdeng kite ki jaka khamtam hakitu ki jaka haba ka rep karyang kalek kawan kadei na shane sha than jantia bat sha than karbi anglong kumta ladang idon kum kane gajing soper ja benriu kanomon ra ya kano gajing bha ya kane kapor ngikum ki khasi ki badon shakini ki jakaru ni ai kane kubor na kabanta jangpi ba pin syongsuk syongsan klem don kano gajing sungye per ja benriu ban muni songu ini romba jongi bawan na kateka United Khasi People Organization kibana po East and West Karbi tengah pun pau ni so kemen bagi so kya kum baso mopi nama so tu war pin be ni area jongaro handai phi wan ta ke do ni men chatu wathai kan kali ke jongaro nga he phi promise bangaru sim kya kum lokal meni do wathai wan menta ka singiro DC USP la ni chatu ka badon gitu huru among lah ngabla instruct ya kata ko komba perjong thoi pai ba baro arlian nama pelikan mento yu kenya sok kenya pra kenya mana kasih Nara menero yung SP ini semua ban form alis small peace committee tangki para lokal kenapa like kayak kekumju orang aru kerpan lang ngepi kumju ni berburu cetu taindo kembali banyak tension ni panik haju kapor kerpan ki parlok ni kasih besok situ ban ki karbiro banyak don kejung chongsuk chongsai mde begini ya bo nya ni ben ma peso tu kar kumbolo mentai ka sarkar jungi sekali ka top priority
มันเป็นbaik ini purusa. Teka put ke sampai ke banyak menlek mata-mata. Maki isu kebesaran provinsi nem. Kisah lagi banai kumulai lem dengan sorkar MDA. Kaji ngilam usaha konek sama. Tangan ke sorkar ke besim kia berutia dan mengunum baik ini purusa. Wadi kata harus pelayan ke fast face lah. Kan kembali mentan apa second face. Dan nak tu ketanya pus itu. Lamdai bangapa kalai mat dia duduk di cimi sari cacung iman cerman jalan komiti. Lamdai bangapa kalai kita nurong. Tapi mat kilai sedang ikam mat galing jonga orang kata ketanya jangan ada pisong ke komiti tu. Labo terlibat di la diskus ber local people itu ke headman, ke reta, ke danoi. Lai persang mak kuno baniawan bagi data apa. Kena meniyok menada interested dengan. Dan galing jonga ngaru. So ipi ba ngini ke sorkar premier tias ni lah ni so kum so mo pi. Nak benta kumno bo rujong ipai ba kamu beli kaman like kini kecing chong singin satu katai dai ni kente da wala kata kumlai sibon wala benga open satu katai do hande pen pau so kumen piru sim kya kum sim kya ni sarkar nga kumlai ye pika United Khasi People Organization kecing sim kya ka pinga thai kan long ko se so ni hande som bhai sa ni kum sarkar ni hab ya step by step kaman lai kanu ko ni problem hari si pawan wa